ukhulele kuphi angimazi umuntu wena lo mfana ukhulele ehlathini njengesakhi la angithi ANC ifika ilando osikhotheni ibathatha izoba lo mfana lona ngake ngezwe ukuthi ubhema iphilisi lo mfana ufika ku-ANC yasimazi qhama nje bese vele angimazi uvela ene ngake ngezwe ukuthi ubhema iphilisi lo mfana umbona ukuthi uba madlodlombiya kanjani ekhaya kunjalo lo mfana uyadelela lona hayi uyadelela manifuseka manje ngiyantshela Duma benza wonke lo nonsense ngoba bethemba ukuthi uANC uyasirula wenza yonke into uzodelela Undunankulu kaZulu ayingeke uDuma ngeke ayi uvela uyayimosha into evele engasekho angazi uthi ula olwandlo lo-ANC ngendlela esinolaka ngayo anganoma uyabona ukuthi iyaphuma noma hayi inje namarabi uyayibona inje manje namarabi ifuna ukukulimaza hayibo lo muntu aza ampela aphuca umuntu esakhuluma ebe yilida befanele amlinde mhlambe aqede into azoyikhuluma bese mhlamba acele sekusukunyiswe isilo sekuyena manje osukumisa isilo kwenzakalani kahle into yakaZulu sebefuna ukuthi manje singasahlonishwa isilo umbango wani wade wenziwa lapha nokuthi bayiqoka izikipa nje zenhlangano kumcimbi ongewona bafuna ukuzohlwitha yonke indawo ube ngathi ibona benza izinto bazonyela amahlakala uDuma lo mfana lokuthi ubani usibusiso Duma nombani lo ANC angazi ukuthi uyindapha ku-ANC lapha angazi uyindapha ku-ANC lapha kwaZulu Natal uphuca unduna hamba noyibheka ku-News Nexus abangayibona ngaleyo video Undunankulu kaZulu uyakhuluma uyafika uhlwitha imic uyayisusa ukuthi no bafowethu sizovuka nini Sboniso Duma ngicela ukufaka abazokhuluma lana yini kuthiwa ama request ngicela request ebafowethu angingayikhulumi ngathi yangijulukisa le ndaba awuthi ngisule iyangijulukisa le ndaba yangijulukisa abafowethu amakhwapha yaluma uyedelela lo mfana shit alomfana uSponisile uyabona isithunzi sikaZulu usithathe wasithula phezulu wasithi daxa phansi sikhona noma singayivuma zonke izinto bafana bakithi singayivumela inonsense ke le ngitshela mina into okukhishwa le-ANC into okukhishwa shuthi kuningi esazokwenza njengoba yenza lento leyo yazi inhlangano zokuthi umuntu uqhuba intwala ngewisi yabona lo mfana uyedelela imic kanje hwi hayi siyaqabuka thina mina ukube kuthuka ubona mina nami ngiyimi ibizokushwaqisa nayo into yami ephuca mina ngeke uthi imic Undunankulu kaZulu hayi amadoda awavuma ukuthi awekho kwaceza khona osisi bekufanele nje kumanje uDuma kube bayamthoba ekhaya kubo noma kube bathatha isilo basiphindise esigodleni basikhipha kule ndawo uma bekhona amabutho ngoba akwazi ukwenzeka lento leyo uDuma yenze lapha bapha abadidili bamabutho apha amakhosi kugitshelwa phezulu kwesilo ekhanda lesilo bekhona awekho amadoda kwaceza khona osisi abakuvume lokho unamasenda ahlaza yazi Undunankulu uyabona ukuthi weshwamile umile uthe ubhekele kuyazulazula lokho komfana emva imic sekuyimbonculile lo mfana uyedelela lo mfana wamadoda nangaphandle kwaceza noma ngaphandle kwaceza mnewethu uyabona kulungile sekwenzekile kodwa sonke siwuZulu usithathe wasidicelela phansi isithunzi sethu wasikhombisa ukuthi asilutho yebo Godole ngithi mina ngoba lesigameko senzeke lapha kwaceza apha amadoda kwaceza bekufanele bathathe umthetho ezandleni zawo namhlanje sikhuluma bekufanele kube siyatoitolela abantu abasejele ababoshiwe beboshelwe isigameko sakwaZulu kumisa isizwe sakaZulu awekho amadoda kwaceza kwezinye indawo bekungeke kwenzele uyamhlola ngisho bekuyokhuza iphoyisa ngesibhamu kuleya ndawo ayikho lento le ukuthi uDuma uzogibela isilo Undunankulu umkhulumeli wesilo Undunankulu befanele bamyeke abhibhidla aqede kube senqandwa isilo lento ukuthi uDuma thathe imic esilwe kuNdunankulu bekufanele amadoda akwaceza baphakame same time bengalindi ukuthi bazibatshele omunye umuntu bayogadla kuDuma ayikho nje lapha kunamadoda lapha khona osisi lento ebenza ukuthi ke babe nokuchanaso kangakana mnewethu ile ndaba yokuthi ukhongolose uhulumeni kaANC iwona ophethe indlunkulu so umzulu uDuma ukuthi uthene enkulumeni yakhe lapha ececema nemask uthe uhulumeni unamandla belokho ekhuluma lawo mazwi lawo yini ingoba vele baphethe lapha endlunkulu kunezinto ezibuye zenzeke behind the back on our back thina singazi ukuthi kwenzakalani ngoba ngazi la amandla ukuthi bathatha nalo yamcimbi lokade wenziwa lapha enye into ade bejezisa khona vele ukuthi lo yamcimbi wenziwa ukhongolose futhi babe ufuna last week qondana nenkatha bemaka inkatha lapha
manje bazokwenza isikhathi lesi. So leya nto leya ipolitically ngendlela eyisimanga kubi ke ngoba i-affecta even ngisho nesihlalo. Isilo sanda kumkhomba ubuthelezi ekutheni abe undunankulu kaZulu bangamamukela abantu be-ANC wathi lapha isilo siyovula lapha ishamthetho basichawula isilo mase kufuna bachawula undunankulu bagoqa izandla ngisho mama bakhona bagoqa izandla le beyenzeka namhlanje bengivele ngiyibhekile ukuthi la bezohlangana khona vele basazoqhubeka naleyo ngqondo yabo abantu be-ANC abantu be-ANC abasile emakhanda abaningi babo awukwazi ukuthi bangakhomba isihlalo ngomkhonto bafika emabhede bazokhomba isihlalo ngomkhonto nobhala nomongameli bazokhomba isihlalo ngomkhonto bachaza kona ukuthi uZulu abawuboni kahle bazosedelela kaZulu namhlanje kusuka umuntu wethu kaZulu uzophakama phambi kwesilo uzokhomba isilo fanele ukuthi wayisisilo lento ayenzayo akameyisanga undunankulu wayisisilo umbuzo enginawo ke nangu ke Godole athule bathini abadidiyeli athule bathini omntwana lapha khona umntwana wakwaminya lapha okuyena ubhekele abantwana okuyena befuna sukuma eqala aye phambili afika phambili aphambane naye lo mfana lo Duma kusukuma umhlongo lapha aphambane naye lo Duma lapha ngoba ibona abaholi ibona bahola amabutho ibona futhi ngabe lapha yana baqondisa isimo oqala ziphi induna apha amakhosi athola thini lapha yana asikwazi Godole sinabaholi bekuyibona sithi basigadela isilo basigadela isihlalo bese bevuma ukwenzeka lento eyenzekile namhlanje ubheda komuntu ufanele atshelwe mase yiqedile lento ayisifuna ukuyisho kungenzeka kabhidi kwabanye abantu uzobheda kade kufanele amiyeke eqede lento ayishoyo ngoba le kade eyisho ngesizathu esithile kade angayisho ayiqondise kumuntu othile kodwa yena uyithathe yaba personally wangazi ukuthi ibheke kubo vele ke sesiyabazi kulezi insuku ukuthi yonke into eyenzakalayo bayibona ibhekiswe kubo so lokho abakwenzayo okusethusayo ukuthi badelele isihlalo sakwaZulu yiyo lento nje efika isicasule kodwa ke angibasoli nama drugs ngathi sebayawadla ngoba phela kulaleke MK imengenhla ndoda ayidlali imengenhla kulaleke madodeni kufanele bahogele izinto lana sebayahlanya emakhanda Baphelile abantu induku beyiqhatha bona nenduku lo muntu ekuthiwa uDuma akanalo ulimo akamazi omunye umuntu akazi la kufanele asukume khona nala kufanele ahlale khona engacishe ngithi kusho ukuthi imfundiso yakhona lapha ku-ANC ngoba mawuzobuka ombalula amabekhuluma uqonda ngokusobala kusho ukuthi usikompilo lakhona mawuzulalela ocele mabekhuluma uyabonza hayi into yasekhaya into yasemndenini no namfana omncane ekuthiwa uMalathi ade ekhuluma kulezi insuku yena lo mncane okubhlungu ke uma sekuqhamuka izinkulumo ezithi baphelile abantu olundi beshaywa yiIFP ngicabanga ukuthi bengewona umcimbi wenhlangano lo yabe kuwumcimbi omayilana nesilo namabutho leyo nkulumo leyo ngokwami ukuyibuka iyenye yenkulumo yokuphehla udweshu leyo okuwudweshu vele oluvunguzayo njengamanje ongibona mina ngokwami ubuka olwamabomu ngoba uma kuukuthi kunomsindo ukungaboni ngasolinywe mhlambe okuphakathi kwamaqembu elwa okudingakala ukuthi ukhetho luhlehle so enye yendlela ke leyo yokudlala umqondo wokuthi beqhubeke beqhwakele ngoba bayabonda impepho isele yodwa nodengeze emsamo amadlozi ahambile so engakufisa nje kwi-MK ukuthi kiyo yonke lezi nxushunxushu ezidaleka ezinomsindo phakathi benginesifiso sokuthi singabonakali iskipha se-MK ezintweni ezinjengalezo singabonakali iflag le-MK ezintweni ezinjengalezo lingabonakali isigqoko se-MK ezintweni ezinjengalezo ngoba njengamanje wonke amehlo abheka ukuthi i-MK yini ezokwenza ngoba uma uzokunothisa yonke into abayinyakazisayo inge-MK kuhlokolozwa yona kuze kuthini inhloso yokuhlokolozwa kwe-MK ukuthi kufunakala ubaba uZuma once kwanento eyenzakala ngo-MK inhloso ukuthi bafuna ukubopha uZuma kwanento ezothinta u-MK enodlame izobuyela lapha kubaba uZuma so leyo nto into ezinjengalezo ke fanele sheshe ziqashelwe
konke okwenzayo ungakwenzi uthi ukwenza wena njengomuntu weMK kodwa fanele wazi ukuthi ukwenza ngaphansi kobuholi obuwubani okuyibona ubuholi abangabufuni. Ngicabanga ukuthi ngisazokhuluma nawe ngasese. Nawe Kukhona okuthile engikuphathele khona. cha kulungile mne wethu uyalazi udaba sodibana ngakhona ngale uzongichecka nje mase ngiphumele live noma nami ngizokufonela. Hayi sengiyokulokhu njana sengiyokuchecka kusasa ngoba njengamanje sengize ngangena la nginede ngabona ukuthi hayi uyangibamba ngabuyela eceleni komgwaqo. Ngisemgaqweni kahle kahle. Ngisho ukuthi ngizokufonela mangiphuma. Ya isiyo lokhu njana kusasa. Engizokucela nje ngempela singayihlanganisi nezinto ezinodlame ikakhulukazi nje iskipa iflag isiqoko seMK singatholakala la kunodlame khona ngoba once satholakala la kunodlame khona kuzothiwa niyababona ke labantu vele bade bayaqala balutha ngoba nelooting sekwe MK. Phela kube kuthiwa nje lesibhaxa uthi siqhumile besiqhunyiswa iMK ngabe sebejabule bayafoswa iNC. Kusasa ngabe kusasa khulunywa ukuthi ayikhishwe kwi-ballot paper. Ngiyahamba nje ngiyale eBloemfontein siyakuleli icadlanyana abathi icala esingalazi ukuthi icala lani lodoti siyolwina lelo cala lela asinasikhathi sokudlala ngiyakhona amathupha le hayi laba baboni laba balahlwa amadlozi laba Uduma bafowethu kutshengisa ukuthi bahlulekile ekuhlulekeni kwabo mfowethu abanasi isikole futhi uDuma okwenzeke lapho yena uqhathile sizomkhumbula emuva kubekwa ubaba uMbongeni Ngema into ayenzayo ebizwa uPremier kaBhlungu etshengisa inhlonipho ukuthi ayikho kodwa ke ma comrades ikho ke lapho siyasibona istrategy seNC abeza naso bazoza nento ezoba yimpi ezohlehlisa ama-election ezobakhipha behlezi bekhona esikhundleni vele manje iyona into ebasalela amacala lawo yakona eBloemfontein siyazi amukho ungazi ukuthi into ebambile nje abangazi nabo ukuthi ihlangenephi into engenalutho engaphatheki kodwa kahle welokuza umbonile umsholozi ebehlangene namabhunu ethi siyakweseka ngayo yonke indlela. Uyabona mfethu istrategy abasele naso Godole sisodwa ke manje usokuthi aluke ehlehla ama-election beluke besemandleni isona strategies abasisona bazosebenzisa kanjani kuzoba nempi ezoba khona bazosusa ukusindo bazoprovoke lezi ezinye inhlangano bashawa umthetho uthi akuvumelekile ukuthi kube khona ama-election ezweni kusangekho uzwano ngoba sisezweni eli-democratic country yabo isona strategies abazosebenzisa ma-MK amahle sesifeka ikhanda phansi manje ngizonika assurance ukuthi izwe sesilithathile asisalwi asadebate nabo asisaphikisa lutho abakushayo siyakuvuma silinde usuku Godole kubo bonke abantu bakho ngibingelele enhlana sezantsi kuyo yonke inkatheko ngiphinde ngibingelele mangabe khona amaxuki lapha ngiphinde ngibingelele futhi mangabe namambuka ekhona namaphekula ngithi isandla sedlula ikhanda ukwanda kwaliwa umthakathi cha welukuzana wemfo komgodole sizophinde sikusho lokho futhi ukuthi leli ivangeli solushumayela kuze kufike umhla ka29 ekseni singakukhohlwa lokho solushumayela kuze kufike umhla ka29 ukuthi awuphumi ukhongolose ukhongolose mfoka komgodole awudingi ngisho izathu ukuthi sibachazele abantu bayayibona izathu ngaphansi kwamakhala azo isilima kuphela kufanele sisichazele naso esingazi ukuthi siyisilima ngoba sinenkinga weGodole kunabantu abaphuzayo kuyibona ukuthi bona bayizilima kodwa bonke abanye abantu bebebona asikho nesisodwa isizathu efanele sisichazele abantu ukuthi abantu abangawuvoteli uANC ziningi izathu ezikhona uphuma ekhaya ngisho ungena ekhaya uhambe edolobheni ngisho ubuye edolobheni uhambe ezikoleni ngisho uphinda ubuya ezikoleni ziningi izathu ezizokwenza ukuthi abantu bengawuvoteli uANC into ekufanele ukuthi yenziwe manje wena okomkhulu ukuthi thina sibe imbumbe sibambane sibe into eyodwa ngoba uma singabambana namhlanje lesitha sethu sonke sokwazi ukuthi sisinqobe kodwa uma sizoya ngothando namahloni ukuthi bazothini oza kwethu uma sishiya iqembu likaKhongolose ekade besikhangeza kodwa bebe bengenali iqiniso kubantu bakithi iqiniso lithi uma
sivotele ukhongoleso ngomningi bethu sobe sidayisile ngomhlaba wokhokho bethu sobe sidayisile ngeingane zethu sophinde sidayise futhi ngabazukulu bethu laba abayosibuza ukuthi baba noma mkhulu nani kuphi izwe lifa kwangasisoyini isikhathi senenzani umbuzo uthi sothini thina uma sohluleka ukukhipha ukhongolose namhlanje ushilo uDuma wathi uhulumeni mkhulu unabo bonke abantu abangaphansi komthunzi welanga ngisho isila imbala ukusho kwacaca lokho wathi uhulumeni kaANC unamandla unayo yonke into engaphansi komthunzi welanga ngifaka ngisho isilo lapho phakathi mina ukube kuyangami bengoxhuma ngihlale kumntolo bengoxhuma ngihlala ithonto kodwa akangiphethe ngiphethwe kufanele ngikhuzwe bese ngiyajutshwa bese ngiyakwenza lokho efanele ukuthi ngikwenze kodwa ifiso zami lezo cha ngisho Godole ngeke ngizenze umuntu omuhle phakathi kwabantu ngizenze umfundisi ngizenze ingicasulile le yanto leyana mina ngokungambe ngifisa ukugxuma ngihlala ithonto mina akuqali ngoDuma kuqale ngomangameli wezwe noma ke ngithi lo muntu enimbiza ngomongameli enithi ebathi uRamaphosa ufike lapha kwaZulu eMoses Mabhida waphatha umkhonto uthe sewuphethe umkhonto uphamisela phezulu ichazani leyo nto leyo abantu abasazi isintu nabawaziyo umlando wakwaZulu ichazani leyo nto lokuthi kufike umuntu noma isihambi ezweni lo baba mkhulu ezweni lesilo afika aphakamisa umkhonto ungabi indaba zalutho abantu balelizwe lakithi kungadikisi ishinqulu kubo ukuthi uchaza ukuthini ukuthi aphakamise umkhonto ezweni lengonyama ngoba ingonyama noma isilo sisodwa iAfrika yonke abantu abawaziyo umlando bazovumelana nami sisodwa isilo ungahamba uqeda umhlaba sisodwa isilo siyasazi nokuthi sakheka kanjani saqala kanjani ukuthi size sibe khona umsusa waso size sifike la sifike khona namhlanje kwakukuphi siyawazi umlando wale nto leyo asiwazi ngoba singabakwaZulu kuphela siwazi ngoba umlando uphila kuthina siwumlando nomlando uyithi siyindle eminyama yakulelizwe lakithi esilakhele iqale lapha kuRamaphosa lento ebamba umkhonto laphana ubechaza ukuthini mangabe phatha umkhonto ezweni lengonyama sithule thina siwuZulu yingakho ke namhlanje lo mfana ekwazile ukuphuca uNdunankulu umbhobho akhulume ukuthanda kwakhe ngoba ngasho nasekuqaleni ngathi mina ukhongolose usidunisele waze wathi wasinika amaphepha wathi asimshidabise maqede wathi asithatha amaphepha esiwafake ezikhwameni zethu namhlanje iphunga lokushidabisa ukhongolose liyasenukela lihamba nathi usuku nosuku kodwa kusemandleni ethu thina ndle eminyama ukuthi siyabakhipha indaba abantu emandleni ngoba umbuso ubabhensile uthi uRamaphosa Godole nina niphehla udweshu mangabe nikhuluma lapha enkundleni zokuxhumana nithi ayingavotwe iANC bathi niphehla udweshu bathi siphehla udweshu nami iziningi ingcinge engiyitholayo abanye angibazi ukuthi ucingo lami batholaphi abanye bathumela lento ethunyelwayo lapha eceleni angazi nikubiza ngani lezi zinto lezi khona lento abayithumela lapha eceleni bakuthumela umlayezo ukuthi awuke uthule ngokukhuluma ngalezi zinto lezi ngoba uyasicindezela thina manje ke Godole uma bona bethi uma sikhuluma ngoba sazi ukuthi sinenkululeko yokukhuluma esikufisayo nokungaphakathi kwethu uma besivimba ukuthi sikhulume izinto ezisiphethe kabi nezisihlukumezayo nezihlukumeza izingane zethu nemindeni yethu nemphakathi esiphuma kuyo bathi sithuleleni uma bona bekwazi ukuzophehla udlame bephatha imkhonto ngoba yibona abasusa udlame tshela mina Godole isizathu sokuthi iqembu lakho ngolose lithumela abantu kwaceza befake imfanekiswano yelokhuzane kaKhongolose noma iyigiba kaKhongolose endabeni yobukhosi bekwenze njani abalibonanga yini iphutha lapho uma bethumela abantu babo ukuthi abahambe beyogqoka izigiba zikaKhongolose bese beya entweni yakwaZulu entweni yesilo entweni yengonyama bebechaza ukuthini ngoba le nto adiyenzeka lapha bengesiyona eyinhlangano uhulumeni akuyena ukhongolose uphathiswe amandla kahulumeni uhulumeni yithi Godole yithi thina abantu asibakhumbuze Godole abantu mhlambe sebekhohliwe uhulumeni yithi thina abantu thina ukhongolose ubambele thina ngoba ngeke size sonke siphathe yithi futhi ukhongolose sawubeka emandleni yithi futhi esowukhipha emandleni ukhongolose ngoba wenzi kahle phekwethu kanti thina singabantu abanjani thina esovumela ukuthi gijime emakhanda ethu kuyoze kube nini kanti mina Godole mina ngilindi igama bengixolela abantu bebezothi ngiphehla ngilindi igama mina elizothi angeke nibahlabe ngejozi ake qhuma ikhwa njengamanje
ngoba Godole ngizoba sengishilo mina ngikhathele yiphunga likaKhongolose. uKhongolose simshida bisekwanela kusukela ngo1994 kuze kuzofika namhlanje. Umuntu omnyama bamazi nokuthi uyini. Umuntu omnyama bamazi nokuthi uyisiphi isidikselo sebhodwe. Into abayaziyo bazimali nezikhundla nokuphatha namandla nemindeni yabo nabangani babo laba badla nabo kuphela. Ngoba babili kuphela abantu abazovotela iqembu likaKhongolose izilima nabantu abadla nayo uKhongolose kuphela. Makube kuhle kithi sonke Godole emhlabeni nakwelizayo asikhuleke sithi abudede bumnyama kusala ukukhanya. Sithi hamba bhadi wozanhlanhla. Asisebenze kusakhanya ubusuku buseduze namathuba yaphela. Ngiyathobeka ngiyathokoza wona komkhulu. Siyabonga kakhulu Mageba, cha bafowethu ngeke. Ungase kuseni ngifuna ukugeza bese ngiyalala. Ngani zakwethu ngibonge kakhulu kwaba kwazile ukungena. Ngizophinda futhi nakusasa ngizongena la ku live. Kodwa manje ngikhathele bafowethu indlela seziningi kakhulu. Siyale ngixolise nje kwabangakwazanga ukuthi bengene bekwazi ukuphawula bafowethu esikhathini esizayo bazophinda bengene bekwazi nabo ukuphawula njengamanje ngifuna ukuyogeza bese ngiyalala. Ngani zakwethu nibe nobusuku obuhle nonke Mageba.